Artileri Distrik Militer Pusat Rusia mengacaukan rotasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Avdiivka. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan MLRS mereka bekerja. Video itu diunggah akun Telegram @emudirasia pada Jumat 15 Maret 2024. Ketika mendapatkan titik koordinat lokasi personel tentara Ukraina melalui pasukan pengintai, awak Grad MLRS lalu menghancurkan target dengan meluncurkan roket 122 mm. Seperti yang terlihat dalam rekaman, tampak percaya diri pasukan Rusia melepas tembakannya. Amunisi bertubi-tubi itu jatuh di sebuah parit wilayah Avdiivka. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Rekaman ini kemudian dibanjiri berbagai reaksi dari warganet. Как правило, мы отсекаем противника на подходах. Мы уничтожаем пехоту, уничтожаем штурмовиков, уничтожаем те подкрепления, которые они пытаются перебросить вот именно в зону активных действий. Уничтожаем скопление техники. Не даем подходить им просто-напросто близко. Перед ним вырастает стена огня. Устраиваем такие карусели, что, думаю, они там очень рады нашим подаркам. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.